sana tushajamuke hamwe. Very good morning Kizangira. Good morning. How are you? How are you today? How are you? Very fine. Yes. I'm doing very well. Thank you. Gashukaria gaigatho ne kode hera muzima to ndio ndio kugaragaria thegera igere ni cihotanaga na mwatu koguo twe nawe ri tuhota kugaragaria mwatu riku ucio tukuhota kuruta hare iguru na turuta kuruta hengero turuta hengero ri hengero ni iriku ndigothi gutaragiria kahora nigetha ri na cio thegere cione gia kuria now koguo akorwo thegere igire citire magone mwatu ri hena thegere igire haha aya kayo rumana thegere mzima na thegere mwe nguru ya before thegere ya before nicio ci haha riu ri tugakwira muthikiria mwatu wa canja mukari tukota kugaragaria nginya haria thaa mugwata matupu koraire atia matupu na gukorwo to gwichonjo wa mbere amukira ngethi kuma wa njerege ni cia njerege kura mwena wa thugunui ne ndaiyokia roithi twarie nake na thimu ira aranjira riwa rire arite ku ndaramenya mutiramenya na megwika kwina kariwa kega kuria mwena wa thugunui na nugu ni cianjitie gucera nginya micii ni iroka igatangura githeri ciatengura cigakerura cigekira cumbi koguo ngituka hingite nyumba ni wakora nugu na tubakuri ikirugarugio gucumbi hau nja ngoma tupu ku ni thugunui thugunui ndikora ndero no nginya haruruke rucio niguo ndimateithie uria tukuhota gwika atia ndagitigireire wi ngoma tupu ira koguo waroka hwaini urathire thugunui we uthikagiririe uria urerwo ndakura ni twarie na njerege ina thimu na thimu wanjeregia hura ugathikiria wega muno rero ni nyuma nimechanganyikiwa njira nogo na iratengura githeri ni ndanyita na igakerura riu nderaini na ikauma nugo na family yayo cirugarugagia hau nja nugo iria muthuri ri akaneo nengira thoguo koguo ndi ripoti cia thuguno iria ndomirwo ni mundu gwitagwo wanjerengei na marauga no nginya haruruke na ku umuthi kana rucio niguo hana ta chairman ri na hana mundu wa security based uria gota gwika forensic security uria tungika nugu icio no ita solution ne ngaragu no stikanyamari andu one ndo no citu citigakue ne ngaragu no stikanyamari andu uguo niguo urora ugutuma thiru ucio kana thie umuthi kana thie rucio riu ndauma riu ndakimena ni sawa ni ngubanga maundu mau ni nguka no stino inyu mugatiga ni mwahinga nyumba tondu nugu iguka ona wigite ndawa hau ri ringi wina ndawa cia uhetwo ni ndagitari ndawa ngo ni cia muhare kana cia kiri nugu ndikuria ndawa iriku iria ndawa cio yo ne githeri na ni cia muhare imunyuke guoya ya munyoka guoya ri na guo rwigiruo ne tari nyama ikomete handu mutito-ini rukaruhutia nuhuretia no gwiriku makarwire iguru koguo muhinge mirango andu athugunui ni ndiroka tuonera tugwika kamira nginyete ku gutigakorwo ati hena nugu iraingira nyumba chairman ni aroka na ndagaga anja na ndagaga anja tona kene mundu muthomu ni athomeire maundu mothe forensic ya nugu forensic ya security utire na nikio atuikire chairman na no inyo mwambucagurire leo ndi ho ndahurerwo thimu ri ya gikoma tene ni ndakomire tene wega muno rucini ndagiukira no ni njukirire kuigua mundu agamba we kuikia rucini ndaigua nathiu mwanake wa wendagia mbuciri hau ri ha murango-ini haho ri ha murango-ini ri ndie kana ni kuhinga tana hinga wega agiukira rucini metwe iri hatire ni rairu utuku mbuciri yo itagwo atia ero au ndari ritwa ni hindi igirire kaigi handu ha mitura na mitwe ri hatikoragwo na ritwa hetagwo hang'ani mundu auga hang'ani hetagwo hang'ania uyu hetagwo gicigo gicigo no hatire undu andikite mbucire yothe ha gicigo ri indo ciothe ni irairwo tuku na matina ya thufuria marairia o nyama mitwe marairia mitwe maratiga mathagiro matinaiywo matinaiywo maraiya mitwe maraiya ngerima maracoka na mitura yothe mugwanja ira ni mitura mugwanja na mutura umwe wigana mukwanyu ku ni mutura mumata riu maiya mitura yo aigua ngwecia agiukira thire kora ni areciria ngandana hinga akora hatire na indo icio
no torora makinya ri ukona gutire mundu umite na kuria nja wa broti tondu miturano yari imwe yari thubu-ini na mitwara thubu-ini hatire mai matatite ukuna tire thubu tatite aturi othiete uguo urite uguo ndui ni uguthumira makinya wone muici aragerire haha one tondu ni athie akagoithia kanyama kamwe forensic goithia kamutu kanyama kanini haha mutwe ugatatia thubu haha tondu mitwara ri thubu-ini koguo ni ukuona thubu tatite uguo ni ugukinyukia makinya ndathima uguo rucini ri ndona mitwe no ndimete guku haya Yo ikia ritho metho na ndimeta goko no ikia ritho ngona mathagira matimeta goko wona ninge ngerima na gakua kainge na wari ngo stimeta goko si ground ni tondu na kiria gitiheaga wega kindu gigwitwo rwari ngo ni uitaga thakame hanini wona hatire itimeta goko sie brotini we na ni bahati mzuri ni ndori mamuri atiriri miture no ri irahanaga atia arajira ari mithuku no agredi chema ni gwetha maundu no agethi hathara twiroreire aca na miture no ri ithuraga urie ona wi muthuku ri urie munene no ngiria kanini gathuku bata ni ukona piripiri ucio nduri thi we sawa nduri thina riu ndamenya atiriri miture no indo icio ciitwo ri na ciitwo ri ci broti ni awanja hakiri ciguku stithiete handu hangi otire kondo ithiete ni tondu na wathi no kauma kihingo-ini warona kuria rugiri-ini gutire handu roneka handu harangirwo tuku kana ki koguo aria me broti no mekete atia suspect yes na miture othe noguo ni roirwo ni erari meingi biu ukira huthira hakiri ciaku chairman chairman huthira hakiri ciaku no igua gicigo ni anjira mitura irari mithuku na ungiria mutura muthuku urie mathaa merĩ rĩ mathaa merĩ ũkoretwo wanjĩtie forensic problem results of forensic biometric abdominal ĩtagwo biometric abdominal acquired acquired loose and calibrated stomach phenomena ndiende mundu muge muno ndagana tiga atiringiraga kwa mundu hingura tuoneka kwina mitura hingura tuoneka na uraira wa rio aca urauga ndugwika uguo washroom ne mwene koragwo haria nja aya kioro ndoya ibuku waikara na bairu ndandika maritwa mothe andu othe a buroti mandu a buroti kwanjia karaiko haria rongo airitu aria maikara haria rongo turiganitie karaiko uria ngacibũ tondu mucio ndaucia ngacibũ mutisia ndagia uki ageraga na kuria no nginya ndimwandike ndaikariraga sturu ndia mandika wina list yothe andu othe a buroti ya wanja hakiri haya rugo-cini ndwe mundu athiaga rucini no nginya uthie wathie ri ngatik cio ni athie rimwe mathie mumanyi ri athie ndatik tondu horo cio ni ugukwira atiriri mundu uyu ri gitumi gathi maita maingi ri ni wararire ki miture ya ira tondu ni egukorwo na calibration of the phenomena of the situation highly protected diaphragm, loose areas, and here are loose areas in the diaspora. Mumanyi auma ringi nauma ringi na nauma kuo ni ukumutikite haria ria mbere haria nauma ringi ndona uria amba kurora uguo kuria arathie ndona hakiri ciake ndona arorete ku washroom aingira nauma ndandika ndagika iria ikara auma
ngithie gutik ati ni uma kwa rege na niwe suspect ri ona itatikite gutik kaka kamundu kangani riu turegeka atia ri neno ndirenda urikie forensic na ndirenda tunyite muici kumbacu uteithie gicigo ni tondu na rire kemwire aici matinda kunyitwo uguo ate imanyitwo uguo aca ni ukahuthira githomo riu tanjira ati njira kuhuthirite ri ndingiuma na ici eri kuu ungiakimenya kana ni mumanyi kana ni akaraiko no ninge ni uthikagiriria nä kwambete gå thiråka nyå mba ciothe nyå ciothe nyå mba ngaigä gå tå må rango-inä na ndaigua kwa må manyirä nä ndaigua haha na ndamenya må gambo å cio harä a å rauma nona haha gä thå ri-inä diaphragm-inä o hä ndä wanjia kwanjia nda harä a rä rä nä ngugua kanegene kanda kå nä ngunyå nyuma na rä ciria rä u rä u gakarä kamå ndå ka ngathä ti rä tukuga atiriri urio eire mitura iyo atige tabia iyo atige nä acoka na ningi muthikiriria ri kumenya tabia icio rauga cia mumanyire tikaba ngatheti ndahiå ka ngathä ti harä a mbere andä kä two gata wega Alice nä athiä hihi no å korwo wä mbicä kotangä cembia å hurie gate gaka Alice nä andå agatanga akandararä gå cema waithä må ithärania kugwenda mweke ndå hena gatä kararä hau karä karacomorwo mũmbunge rä u nao maracema waithä ra na må no må no rä ti atä nä aingä re marä mbeca ciake cia kambeni ndagä na bahati no nä athiä na mbere nä arike kuo tondå rä u Alice ndä ti minista wa maä nä tungumanie ndahiå ka harä a thutha naho andä kä two gata wega we nä wahä tä ria må no 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 nä wahä tä ria må no må no må no andä marä nguaga ta kabakå ri kairio cia ngui andä o marä onaga tatarä å ndå ndä rekaga ikarä te å guo kä gugua ni må ndå å gä tå junwa marwarä kwä ra Dr. William nä å ndå wa kå heria ministry ya devolution ä rä a ä rarä ho rä u ekuoneka tarahanaga å guo bua tarä må ndå wa kwenjä hatirä å ndå arekaga nä må ndå woka kå hurå ka å guo bua atä akauga auga wega ta wega nä wahä tä ria må no må no må no må no tondå andå marä nguaga ta kabakå ri ka irio cia ngui kå hå thio hatirä å ndå ndä rekaga nä handå rä thetwo ngaikara å guo å tarä kaå ndå reka no nä agå gä therwo kaå ndå kangä angä ka ningä no arakä rutire wä ra hiå ka harä a gatagatä yes niä nä ndamenyaga ona mwaharagania må ndå rå me nä amĩao kenda o å rä a tå rerä two mwatanuka indo ciakwa wega mwacoka mwangåthithia thä ta kä mira no rä u nake ngai ndakomaga mwacukuri a gå cokia ngatho mwatanuka indo ciake mwatanuka indo ciakwa wega må kä njä raga må ndå nowe mwecimiwa atä må ndå no niä njoe kara igå rå må gä turagia må ru må kä njogera mwakwa igå rå nä njamba ya rå rä rä mwacoka mwangåthithia thä ta kä mira nake ngai no nä niä minista tha ici tå raria na inyuä mwacukuri a gå cokeria Dr. William ngatho nä